Sekarang kita akan lalu bawah jambatan. Air hanya air, kalau air surut saja boleh. Okey, lepas kita lepas bumbungnya. Oh my god, we are stuck. Oh, we are stuck. We are stuck. We are stuck in the sand. The guy is going to save us. He's jumping out now. Boleh turun lah. Boleh. Ayo, Baba. Where are you going, Baba? Oh, here comes the hero. Oh, hero Melaya. Sampai di kasut ya? Dah basuh sikit. Okay. Bantu membantu. Oh, ini dalam pula.